was always someone that loved singing, but kind of to myself. I was just always scared, and it's something I've always wanted to do, but it wasn't until I was kind of forced into it by my mates that I was like, okay, yeah, this is good. I needed a good kick up the bum. Kia ora, ko Hope tōku ingoa, Hope Fui Maono. I am a singer, trying to establish myself as an artist, and I'm also a mama. Ko i te iwi? Ngā I te wā I tūtaki atu au ki taku tāne, I kite au I roto i aia tērā hiahia kia whaihononga anō ki tāna ao Māori. I tino pirangi au kia hāpai I tērā tūmanako I tērā āwhiro. Haere ki te wānanga takiura mo te rumaki reo, and ko tērā te timatanga o te haerenga. I te timatanga o tōku haerenga ki te ao Māori, ki te reo Māori. Ki taku nei mōhio he Pākehā katoa o ku whakapapa. I was just trying to do the right thing to support my tāne and to, you know, set a cool foundation for my kids. Yeah, that's good. Thank you. He te rangahau tonu I ngā whakapapa. Kāre mātou I mōhio ko Waitaku Koraua I te taha o taku nena, tana pāpā. And so we eventually figured out who he is. My nana wouldn't talk about stuff to do with her past, so that's why we waited. She lived to be 90, so we had to wait a while. Had to wait ages. And from there we were able to realise, oh, he whakapapa Māori, ki reira. I feel like it's hard to claim it. Even though my mates are like, oh my god, he Māori koe, we knew it all along. Mā rake ana te kite I tērā karanga o tō tūpuna ki a koe, no mai rā anō. I think tōna te kaumā te kaumā toru ngā tau, māua tau I te wai, tūtaki māua I mā. And so kua tipu, I roto I tērā tipuranga, kua kaha kite ahau I te rere o te reo, and kua roa taku manako nui, oh, me pēra I a Hope ngā Pākehā katoa. Like, tana āhuatanga I roto I te ao Māori, engari te taia because he Māori ia, so. Ka momotu ka wewe he taiwa. Taukaea, he momo taura hono. You often hear the saying, ka rena te Taukaea. Kua roa te wā whakaro nei au mō tērā o kaupapa o ki te whakaro o te invisible string theory. It's like everything in your life has been preparing you to meet these people that are supposed to be in your life. It does lean deeper than that in my world. My journey into Te Ao Māori and for our whānau, for my kids, for their kids hopefully. Mena ka whakarapopoto au I te waiata Taukaea ki tētahi kare aroto. Yeah, te rape ko te aroha. As cheesy as it sounds, ko te aroha ki era tangata, era kaupapa, era ao.